roditelji svetoga pišu mu, moleći ga da dođe, da ih vidi, pa da se odmah vrati. Pošalju mu i zlato, prilože i manastir u Vatopedu, gdje njihov sin izabrao živjeti. Primiv sveti pismo od roditelja, ispuni se mnogom radošću zbog života njihova. Mnoge molitve radi toga istakaše. Napiše sveti roditeljima i braći ovakvo pismo. Vašim milostivim pismom, zbog žalosti radi mene, dušu moju iz mene vadite, jer ni meni zbog toga nije lako. Ali nije korisno nikoga jače od Boga ljubiti, jer reče, onaj koji ljubi oca ili mater više od mene, nije mene dostojan. Ako ko hoće za mnom ići, da se svega odreče i uzev krst svoj, da smerno za mnom ide. Dakle, primi savjet moj kao blag, prezrev carstvo zemaljsko i bogatstvo kao nestalno i nestvarno, ostavi svet i krasote sveta i sve vidljive dobrote kao tašte, krstonosno primi pripremljeni ti mnome put smernosti, pa pođi sa mnom. Poživećeš gde ćeš, odvojiv se od svih postom i molitvama, čistije razumeti Boga, jer reče preko Davida, usamite se i razumejte da sam ja Bog. Kad bi doneseno pismo, otac samodržac divljaše se silini reči i kad razumede mladiće Vukor da za Hristom nije pošao, smatraše za blaženog sina i učitelja. Posle malo vremena uzev mnogo teška zlata i sasude zlatne i srebrne, odmah se krenu na put, a sin njegov, samodržac Stefan, pratio ga je sa ostalim blagorodnicima sve do kraja, do Grčke Međe. I stigavši u svetu Atonsku goru, dođu u manastir po imenu Vatoped, od igumana i braće dočekani i časno primani. A kad u crkvu uđoše, nasta molitva i blagodarenje Bogu, pa primahu svetoga starca i davahu mu celive u Gospodu. Pri ulazu u Svetu goru, u mestu zvanom Prosfora, bio je manastir koji je imao crkvu svetog Simeona Bogoprimca. Ovaj je bio razoren od najezde gusarske, a crkva je u krajnjoj zapuštenosti bila pala. O tom iguman Vatopeda i braća pomenu prečasnima, a oni, oduševivši se time, odmah podigoše crkvu, ukrasiše svakom lepotom, sagradiše veliki pirg koji i danas stoji i predadoše crkvu Vatopedu. A bogomudri Sava i drugu molbu pomenu govoreći. Ima ovde jedan zapusteli manastir po imenu Hilandar. Pa ako carstvo ti učini meni i mojemu ocu, daćeš nam ga. A car reče, sve što god želiš, i dade im Hilandar sa svim naseljem. Utvrdiv ga carskim pismom i svojim zlatnim znamenjem. I tako završi poslanicu. Posle ovoga malo požive prečasni otac naš Simeon u manastiru svome Hilandaru, postigav savršenstvo što žele svi koji Boga ljube. Simeon divni, Simeon bogonosni i bogomudri. Među carevima apostol, jer apostolski ljudi svoje nauči i verom prosveti. I tako slatko u Gospodu usnu sveti starac, predav dušu svoju Hristu Bogu, koga je više od svih zavoleo. A ljubazni sin pade na prečasno lice očevo i umjesto toplom vodom obliga vrućim suzama.
tako i njegove prečasne ruke omi mnogim suzama. I tako, sa svom braćom, užegavši mnoge sveće, odaše poštu časnome. I pošto u crkvi Presvete Bogorodice bejaše grob, ukrašen mramorjem, položiše ga u nj, u manastiru zvanom Hilandaru, slaveći Oca i Sina i Svetoga Duha radi pokoja prečasnoga i svetoga stara.